2019 bocah ngapain ya? Disuruh sholat gak pernah mau, disuruh zakat juga gak mau. Bulan puasa batal melulu, diajak kaji bilangnya malu. Bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya. Disuruh tobat galakan situ, diajak bener marahan situ. Hari gini kok masih begitu, ayo hijrah jangan pakai nunggu. Bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya. Udah tua masih aja males sholat lah, bocah ngapa ya. Udah tua bolong-bolong puasanya lah, bocah ngapa ya. Udah tua masih aja hura-hura lah, bocah ngapa ya. Udah tua masih aja kayak bocah lah, bocah ngapa ya. Bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya. Giliran kejedot aduh-aduh, malaikat sewot kau baru tahu. Gue gulung, Oi, gue gulung, oi, oi. pakai otak jangan pakai nafsu. Bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya. Udah tua masih aja males sholat lah, bocah ngapa ya. Udah tua bolong-bolong puasanya lah, bocah ngapa ya. Udah tua masih aja hura-hura lah, bocah ngapa ya. Udah tua masih aja kayak bocah lah, bocah ngapa ya. Oi, 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 oi. Adib, adib. Bocah ngapa ya, 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 bocah ngapa ya. Udah tua masih aja males sholat lah, bocah ngapa ya. Udah tua bolong-bolong puasanya lah, bocah ngapa ya. Udah tua masih aja hura-hura lah, bocah ngapa ya. Udah tua masih aja kayak bocah lah, bocah ngapa ya. Bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, Bocah ngapa ya. bocah ngapa ya. Kalau bocah makan nasi, bocah ngapa ngapa ya, sih? bocah ngapa sih. Bocah ngapa ya.